udah marah cuy tes itu lah. Saat itu si Rajai udah tak. Jadi mau dia tema pihak Rajai udah nabi tapi bulu sejarah bona. Tak kasih mereka ada tutur Raja Nabi di pasahap kamu nakin urus sabut di gerem di arena perpudi ima di ujung di golundaun. Kubigi habis ya Raja Nabi perhitamu bagi lo pasu-pasu pagabian. Nah lau si pasahapannya maka ada bertuni bata tusudi poparanda agiat betutu dioloi Tuhan lanjakot pertodion dia kaya rakot tawol tokarina bagihud mana pun tidak uli mana pun tidak regan terlumui Raja Nabi mereka kami di batu pahamu udah sepadi hari dokter perhitian di pagi domu asa tiar pagabian tiar parhorasan tiar dalam tuzai tiar dalam tujuru tokarina bagihud di saluhut apa peranda marhiti Raja Nabi itu macelas rohanami persobahabi dari 10 Raja Nabi udah si majujo sakap ni rohanami ke Raja Nabi yang rohanami yang baru-baru pahamu alaya petis rohanami ke Raja Nabi akatulang na buruju natulang nelagu pos rohanami yang Raja Nabi molorihi di adatai ikon na kok tujuh buru habo katulang alai atau Nabi guru atau dumalan masih atu sama hita Raja Nabi mungkin rak dan dohoro Nabi tikina sosana alai galu jarak kabirebonan dol lahon magulau ton mono tu perisok kamu katulang akara tulang usop pahami upasahap tamian don pisoda gajang itu hamu Raja hula Nabi pagi dua Nabi perjodok katulang lasma rohani pada mulat rohani tertubuh dia di si Raja itu pandohan Nabi Raja Nabi sosahap kualusihami buah-buah mulai takas johami terlumobi di hami na berdonga tubuh dohot dihula nami masih syukura jadi dihita salhutna hita tapumulun suak songoni dihamuna tulang nami siahan di buah-buah ni pergelengotan akaningan aturan na nak tuja bulu hita alai mamereng ma dan tidak mata tidak roha mulai ada ujarum tu napapot dan tidak mati di daroha ima pangiduan di pergelengata asa tabai na dusta terlumubi di abak kulison jadi satu dohita di pangiduan di gelengka tuhamuna tulang nami seham jadi mulai atema dusi rohan itu si benda saut asa sahat sudah kapas masuk di Tuhan di pangiduan muna emang baru hujalo hami mai pardongan mulai ate Raja Nabi itu lebih kamu berhenti bakar Raja Nabi dan roh habi yang pada pahamu karena tak kasumir kami itu masih jagar habi di baik kamu berhenti ulang tersenario di persari betul di anak di bawah ofisi tiada berhenti Raja Nabi dan roh habi mana pada pahamu alai nabi kata Nabi katulah kuda berujung mulu sebut dia penuh dabu terdapat pahami berhenti si pada pohon di tangan Nabi Raja Nabi lau penjagar hamu Raja hula Nabi kata dia tu nama dak sudah puluh galah sosakuk gabe dia tak sudah tiga bagulor ruhno ada turanya di hula atik pisifat mau di tangan sosadia sobat dia perlu Raja Nabi nabu terpatu pahami nasrohani badamu nasrohani tertubuh sino boti tu hami akatulaku asa hupai dohani tortorna ke Raja Nabi ya memang bu abang permusik Nabi memang kafe bunga masih petari sakami do Raja hula Nabi tapu bolong ini masih dalam bola dan kor hatta yang mandok Raja hula Nabi lima jari-jari 10 duduk si baju apa sifat tangan dan sesuatu pada bang jokor tak supaya sosok mahal Raja hula Nabi mana bang kalian
pasat tabi hata na uli hata na digani. Marhiti hasil na huwag pahabi na lau pasari ari-ari di Weredi. Itucul to pasahapan nabi Tuhan ala sesuai dohot kesepakatan nabi di hatari raja perdiusan nabi ikut gambar bagi hutu raja hula-hula nabi. Jadi omba bona-bona Tuhan raja hula-hula nabi tepu bodon. Laos omba panandohina raja nabi. Omba ratu raja tulang nabi tulang na robot nabi duan di raja tepu bodon. Omba jampar di pariban nabi nabi duan di raja tepu bodon pariban nabi. Jadi langsung di dokter raja nabi. Dinaruh habi mano-mano bahamu rajai hula-hula nabi akad tulang na buruju tulang na besar buruju sokoni pina boy tarpatu bahabi lahu pejagar hamu rajai hula-hula nabi dang na bakulit tabi raja nabi paniya semana tuis tu hamu rajai hula-hula nabi tungi do na boy tarpatu bahabi apa dari tikul terlubu ma bija bari rajai berhiti hasil do patu bahabi sokoni pe raja nabi na boy tarpatu bahabi pos rohanabi dihamu rajai hula-hula nabi asa buat kamu asa ditempaya mata nomor 2 di mata pasuna nabui haduan pejagar habuak karajai hula-hula nabi patopan di hamil kabur guna asa dong soal hata di situ tu nomor 2 bako tidur nomor hantu duduk hidup nomor 2 asa horas bahamu rajai nomor jalo pemain nabi aka naudina denggani suak-suak ini bahami rajai pemuruk guna nama kalian sidong putih hamil katulang nomor 2 gabi mamang buru Jabar nabaga tuhami tulang muna tak kubulun Tujalo hami mai dohot dengan asang giat di dapat tuka adat pasari motor nilai nami hamu tuhami hula-hula mata kubulun kami tamahami tutu tamat nomor 2 debata disikak ni saluhutna dilehot debata ma dihamuna tutonggi nama akasi pernihapan naneng si jalon muna tutio nama aik nual naneng sinua muna itu harus debata masuk akan sedikit dari rohamu akan hilirim dari rohamuna asa dahulu nami semua hidup dan tua asa balik tepagabi ma takas nanti nabo tabuan hari mula masal hut na pergi lengon nami gabi mau takas dohamu marsi paulo asa dahulu nami mata singot di sini oleh mula tuhami asa bakal nomor hal toma takas mana dia kata di robean oh semahami hula-hula muna majalo ilehot tua mapasuk-pasuk na tuhamu pargil lengon nami na mga leang isalani sa isuluma sa hatang tubotea nunga betutu kapatuba ada senhami hula-hula muna tapubolo di pasari waton nilai nami sahat na mga muna panggabian dohot pahorasa alani pandi nami ino mas dari barang nauli hami do pargil lengon nami bedamang madihami godang hasahatan las padung udamang matu si dio-dio Hami jom-jom noai sian hula-hula marga silala diari naulion nunga tahatai dia kana hobar nunga di botohoi nang sauno nga mga tusyo bisi alai diari sadol sadariom maadar laiku nahina doho ibotoku adar tu raja bius ni handu marga sihat mamastahu simi mate laos pasang ni ay nadio atau kami yang nami tua mata nomor 2 dewata merlepas malihadu paggabiya merlepas malihadu hasadau duduk na tua-tua asa apa baga dulu mahamu tua apa baga taruan sule ham nasa suuto sahat hamaham itu dulu sahat atu turua mono tungado nahuram lobi takasamu masih jua atau pas dorohan nami dioloi di bataro tamyang nami dapo manauli dapo manarenda akamang baru dalam mitang yang nabi sapusada gabi tulak gabi raja nabi parjolo dohonok kutuan molo tumpe
diaka ibe bereku boru-boru imajo parjolo molo tumpe di ulau sari maduo molo tungalong bereku nasoso dalan ni tamyang nami mai ulas pakira mai disirokat ni todina akamang buru tubuh ni laiku masuk muse tua kapahupuku pahupu pangguaran marmula doate Jadi doh pahupu parjolo majo pangguaran asa ditogio sule akat tinorohona molo tumpe di kumpulan ni pahupu pangguaran pahupu siananan lasmarohan itu dini pahupuku Ibur magoroma siapa khusus siapa hupu siananan sosok lima to nang pahupu siap boru mono tumpa sagoma pe parsadan lasmarohani pahupuku siap bereku boru-boru mulai akhirnya nabi jadi dihita hula-hula muna pot marohamu taborak kuruna udi taborak kuruna ringgan di pardong-dong muna tu bere nami naung bertang main bidong jadi latong ido di hamuna ada raja nabi di anak koksu memobi soparan itu koksu ada raja nabi di doa di matua dia katulangmu molo pe songoni tordinga las marohani badan las marohani tordemona badan mitangyaku buat kami do dicor molo tu sada pe hian hani hula-hula salama amu majano ima hatapan ni saluhutna keparan ni naikong songoni ma molo siap kami ditonga jauh bukara di hami uros siap kami ditonga songoni ma bahasa ma ada raja nabi Jumolo no sasasya lo sumbias tuan dulu di pakatayota sa pusada molo tumpe di sol kasih matuaku sada pakidua dohami tua mata namar tua de bata gak ada raja nabi soni do teh ikut dohonot do parjolo dihamu kabereku bawa buku ada molo tumpe tangihong songo dia molo nilai ni ulu soboi tarsuga arok don arga sadia ada alai sian ketulusan hati sian akatulang doho opung unang berek nilena tanyang nami do apalagi Tuhanmu akka berekku naso tubuhan anak naso tubuh boru mah naso marasa hotan di tongas de batama siroka ni tordina roka gabi roka sau matua dia kapaho puku ibur bumudang mana mete pepeng saru matua mana matua akabre ikoniro na dua-dua unang pangasaho tirim sendiri pangasahom ma debata pangasahom ma muse hahagil dongat tubuh asa dapok nauli dapok nadeki parjolo ikodohono kuduham asa papagadolo mamu sudi hamuna sasuto tua papagadorua sahata tu turua molo arong ataulau takasamu masih suku-suku molo adong lahurang laubi takasamu masih pajujuan atau tam yang nami dihamu kabereku upasatami odalan ni tang yang nami do didok na tua-tua ibur magorang mana mepetong sarmatua na matua napura mai siatagan ulos mai sialamare odo mangulo sibaran debataro angko nama ngulo si totemu sudah jadi asa bitang mana rumiris obung mana sumoro di dolo ni batua pinita ni ulau sari matua la sadar marsimi laiku do ibotoku dibuat tamu hormatu burate matubur madi amunauli
matubur badia munarega di pudian nilai ko molo jolma padopak budi boi naru sebereng alai molo hamate anak kabere do diamuna sutun di pudian nilai kodo sita gabemu panggabian parorasan una ngasakon diri asakon dewata asa upasa tamion dalam ni tamiang nami amang nama lo nami ala di sondo popara ni do perhitian manami aku tu di bata bai maju amang asa dulu maju tua mata raja nahumalia kumaloho simaro popo mulai te mamang nunga dioloho pangiroki alu-alu majo tu si tuan atoro mulai te mamang nunga dioloho pangiroki alu-alu majo tu nahumalia kumaloho kepala desa modete mama nunga dia lulu kodioloi ho pangidoti asara pun naudi dapat nama dengga marmula naudi marmula mana dengga atau asa siajur mula siajur mula bu toba asa upasa tami dalam ni tamiang nami baik damang ma gotak mula jala baik damang ma doho gotak dia asa upasa tami dalam tamiang nami on tu akapa mulon nami kita
Pero kanya raja nabi katulang na burju itulang na besa. Marhite pagpainan muna huberek kami do ibato pahamu ulus herbang dela di tangiamu dala di pasahat tamu musim marhite akahatan uli hatana di gari dala di pasu-pasu anggiat ma di tangi hona wakana berturi mata tangi yang ini hamok karaja hula-hula nami di pasahat mai duduk tusualuhut na pinapare opusin dia nasari betul di area kana bagi jadi karaja nabi sakat ni rohan nabi. Oh, lem. Adolah suri pauza razai. Perjolo dohor nabi tu hamura jehule ulah nabi. Lapi hata nabi akatu lakuna uruju latulang dia besa. Lian mulu ruh dia dak tai. Ikon nakok tuja budo hamu akatu lakuna uruju dohor latulang. Oh, lalu badian menjalo dosihom aturan aduhan nabi. Alayak katulang. Soal hata nabi naking turazai tapi bulu pura bona. Bolo tu di antara orang nabi. Hu pasangat pami hamu pasangat tami piso-piso. Lau tu hamu raja udah nabi. Sileban sijalo dot sihol. Panggilan nabi perjolo raja nabi. Lasmar hali beda bola sarhali terdiwa ya kartula. Gabi ang buru gabi. Nah lasmar hali raja bunga dia lamano. Gabi majalah horas raja nabi. Jadi lasmar hali dihita. Marhiti pagolo di raja tahalas somai. Laos di antara nomba penjaga dokter ajai pasato tapi piso tu dah sida ibadah sihol tu piso dah kencang tu dah sida dah bangga Abang guru tu lah sama tapi manom ajai hula nabi doh seluruh tu dah uduran dah pada bang macam kontak sokai pada bang daudi naik sama tapi manom ajai hula nabi pada bang sahat ubajagar pembainan nabi ketulah perjulu bajo basahat tabi
Iba Zampari Rajai berhiti hasia napa saya hari-hari di helawuna teh katulang dawur ju. Oh lah. Jadi omma tulang boda tu Rajai ula nabi sidaban lasu omma panandohina pada bang panandohina. Ni antan di korah Rajai nak kira kubigi tulang darubut syak kabu omma Zampari tulang nabi doni Rajai ula nabi sidaban. Omma Zampari pariban nabi doni Rajai ula nabi sidaban. Zampari pariban. Jadi katulang dawur ju tulang dabasa takas di botol habu. Rajai pedaking di pakuar Rajai di botol Rajai do korbotu burate ono jadi akan tulang dapur tulang dabasa di tikio nungatun bacelas rohanami berhite pamulu di Rajai di gokod dulu nabi apa na diom bason takasi mereka Rajai nabi di batu pahabu kadari dari gadi di pasahat tahu berhite hatta pasal itu bacelas rohanami akan tulang dapur tulang dabasa Dina rohami manau pahabu tuk sokoni pinabu terpatu pahami pajagar habu Rajai hula nabi marhite sifat poni tangan nabi dang nabak kuli tabakala tulang dang nabak kuli akala tulang tugido dabu terpatu pahami pajagar habu pada ditikyom asa ada horon nabi masuk hatan dia itu lawan do bagot dapat hantu pada dia gata dilobian Koras mahabu Rajai nama jalo suak sokoni mahami Rajai pamuguro muna na bagalian. Sino poti mahami tulang uruti tulak ko ma akadauli dari. Mau lihat ya ma? Marbona madia muna. Marbona madia muna deka. Do di paparamu di kudia nilai ko. Betul Dia muna sa suto. Nunga pala di kamu merbunga-bunga tangan nami. Akan mengguru las dorongan nami. Uluri danang rohaname majaloy olano akan mengguru ola tulang dawur asa takas nunga takas asa lebih takas ate ola tulang unang dia situan natoro rodo peho mandaputonau ala dike mado di botokun ahina rodo peho mandaputonau asasa atau nunga mabuat lebutuburo martubur manauli martubur manarengga dia musuh di bonania suto betul raja atau las marwanami sistiti masih golak-golak karau nunga di bekam apala bunga-bunga tangan nami las marwan ibadah las marwan tadimuna sebenarnya atau ngamang permusi nami saubui sama lagi minat tutura siajar mula-mula siajar mula topa ni tahu mula tio bina itu penobatan pada mama godang si tio las pada muda mama tu godang kasahatan kami Sorry madi na salugna. Ada di sob di pasahat sebetulnya siap baru tubuh di pasahat dosa tubuh nama tua. Oke, ada surat kasih. Nah, jadi sorry madi kamu nggak udah nami. gade akan mengguru Rodo hari lain kota di dalam rupa. Kalau namo hari lawan mata betok kamu nak udah nami. Opat tu bertoni kurang apa so? loh Jadi masih jai. Di rohani naik ke rohani yang buka cinta. loh Jadi tak pada kacang terlalu terlalu di dalam sanari. Nyata horo, amatia pagitian laku mau bersumpah ya ada perang dengan ikat semua. loh Kena Allah kesiap kerja kami. Rohani noen dison. Lima baru tubuh. Baru nama tua, buru na poso baru nama poso, bere, semua calibon. Nunga sara padohan nami, raga nami. Di barat ni dia hata kau pada daun kami, pada daun rupa. Narola dapat kamu daun nami. Mangga sotia raga nami. Di haroro nami dapat kamu. Lau pati rupa nami, pawa narohami. Lau dapat kamu nang ikut kami berduka cinta di permain tidur tahun. Soalnya dok nyata tua, tak sudah puluh nak ke sopadia, tak sudah menau raga nami,
nak kesejahteraan sesadia. Jadi mana semua dia behina orang ini kelemu saluna nas marohani badan nas wani topi Gabi. nas matuata dapat bagian kapangaba do pasarat ko naman soni masuk dona Matutok ka bang buru kay to kalay. jadi perjuangan na Gabi. amak pade nami Gabi ya gabi. yung alisok kami no ay yakai anak ko ni budak-budak nami yo siap boru bere do ti bere satu si matoni boru ada mang jo adro di hale kodang mula sama mula darekan kokare naman diane naman udah boru ada mang kodang mula kasi manilumahan si asal nagsapulong lang yun kadang na kung kadungulang na kung lihat tukod na sompa-sompa Padumo mo tu pa macam kodang liati mo ma. ano ko na sompa Kodang liat do. Ba kodang liati mo ma. Oh lo. Sama na dia kita.
kulakin bajalo kota tontori sebenarnya kokohnya untuk pasoho penduduk saham udah kami lagi horo bajalo do baik kokohnya do pasoho ni kasahata kabaribamu turun sama ngurdo ti huida nah sama dahurang kopi jadi lah coba kau akka mamburuku laikku mamburuku do namburuku laikku do ibotoko lubu bima dihamu akka pahopu ibarat kami diharapkan upajagar kami selalu guna selalu nama Allah Qur'an itu bacalah Qur'an jadi berhite kamar Qur'an bila rohan nabi nang roh habib nabi hamu oleh dorak sorohan berjula pada orang nabi di hamu selalu guna anggiat itu berarti lagi berbeda mata bertu di kata larsikat dia tidak kalian kemangihu berhite pasu-pasu di Tuhan Allah pasahat orang Tuhan selalu guna asana bo di hamu sidulin na pinahan gabinin na diula pasu-pasu na magkana bertua di bata asal horong na pinagohong kujur batujuran na tawitiat tuturi hamu sa luhut na raja ni pamurun nabi sa ito siba na magtamu akan na bersaulian kaya nagpamapan ni nabi nagmurhatan ni nabi burun nabi asa benda mo masukot ak sabi-sabi asa sabi-sabi habi no sabi-sabi hamu mahami ditanyang muna lohot jelas ni rohang muna mereka ni anak muna saya kita batu pahamin nama mga lebih hamu lohlo nami saya las marohang muna tujuan jadi kami bacalah orang sakamang boru 10 na 10 kami lo 10 hamu mo dun masing kami ay mga hasahatan doho si tiyo tujuh muna nung alison kami sa lubog na Raja Pardusota na adong di lingkungan si Marokopon Rapdohot akainatan suripada perjurusahan idohon nami naturut kami berduka cita di siara parmonding ni natuatuan Opus Cynthia Duli marhite ulau tadi bagasan salarion totong molo penau takas binoto ruhuk dohot adat do yang gona marise didok nada dua niukok bakar sinate hosige nak penau takas binoto ruhuk dohot adat do yang gona marise dihata nauli si bigeo ni pingkor si teo ponderoha takas semabonan isu nami barbuah akan ada ditutur Habib itu raja nabi itu takas bahari barbuah iba di nama tua duduk sada dan dua tua dah holong Habib iba Opus Cynthia Duli nas diari sedari ombak raja nabi pasayota ariarina takas somonda kumotokan diari kapsal putu hamuna seluhutnya perbiusan nabi laos ala naung tapatupa batu dapir manak simin songon ojahan pada dia dan persatokinan tidak sida laos ido raja nabi tidak pasai hari-hari nai laos iba pesta siminna laos disoma panak kokon nabi yang parumain iba persondukna di naung tumuloi anai tingkina mambai raja nabi bolo tumpe di berkabok raja bius dangadong songon na buat toi hame hinapor ni parumain ni tikirok raja nabi na bagazari anggo padohan nabi tu hamu saluhut na raja bius dari nafsaltu naung ujak maparmain nabi sauduran iba personduk di Opus Cynthia Duli raja nabi biusan bermoho kami tu hamu na saluhut na tikion ma pasai ari-ari ni Opus Cynthia laos mamujak kon sibin naung pinatupana laung ujahan na pada dia na persatokinan iba buah-buah nabi itu hamulah saluhutna amat teraja inata saripada di perdiusap dari si Marokopon siduk boti kami abang raja di semuanya di naung takas pinabuah muna
naing pamasukot matutu na tuan mardodot na tibu turihit na marlapis badul na marsusut kami pe obat tu bobo muna numatung las roha jaladus roha obat tu tombaraja alai mono bedak tiga kami mono dam adong siang kami noeng perang nabi kena soro tetong minta maaf kami jalalaos di bobo munai tetong do naok tak anggap na tua-tuai optimis dia guru dohot marduluk-duluk na tibu Kobartusima amang bonane hasu tonami amebe mangidodo tok amat na bartua de bata asa agia doa ka ari na mangimton dihamuna saluhuna bonane hasu totong bardus rohan anto ka ar na mangimton lumawi sa agia tudibuna barita gabi barita horas di pasu-pasu de batama saluhuna aka ya nakon na meti pomparanna iya batutu ibu-ibu mahudak tak ka ari na mangimton sak sawani akan namar sikola di lehon di bata habis tarang habis suhon lumawi ma ala tok dobe pulau sa Sarimatua titik kion di Borunami Boruna naso marhasoho terdepe asirohan itu hatta ka ari na mangimton tontong di patuduhon de bata serokot di todina imatang yang nami imatotong pagidon nami tu amata na bertua de bata kesanggiat tu ka ari na pangihuton dabot songon padohan ina tua-tua ya kepoparan naon sadeuna asirohan Tuhan asa pinatikon hujur tujulu di tapian ya tu si nasida mangalak kasaluhupna disima totong tawon apa persaudia asa napura tanotaro raging masiranggongan dia kepoparan naon saluhupna na di tanah perserahan totong tordinasida masih gopongan asa sahat manauli sahat nadega toka arena mangihuton totong asa sahat masulu sahat tubotian upasahan kami hata nauli asirohan Tuhan dalam nami may totong mangido akapas-pasui dapat nasida to ka arena mangihuton nasida horas jala gadian tapi ditabay dongan ma hata nauli pinasahmat sidutongan di Panginoon doho diak kapapenang muna kami pe tonggo tulupan nami hata ni raja markasihan hian markasi ditonga sadama hata nami sahat turaja tinonggo para orang dihamuna saduhuna poparan nilai kodumobi pertusahari manang nabo hape macai habok doho hamuna borhat na tua-tua munong maninggalok kamu jalan rumah duit kabe na tua-tua muna borhat tumopot hatta Lumubi ma dinion berekku naso marhaso hotanon petujuh hari dang marama biau dang marina inna rohan yoddo jadi molo dihamuna akai botona hahana kakakna bodai hamu iboto munau aju hamu pature hamu hido hono nang pature hamu asa boi muce anggiat cikok di pertohotonna clarina mangiho jada potrohan nami ikok gabe sisara tiduruk kamu sisara tidaruan hidop na tua rupa sejulu berengo mono hinodang manak pakorohon ni ulaun Sarimatuau dibudi dui si berengon mono jagar hamu uli dengan de paparan yok tucintion dapotak paso-paso mahamu tabani akan ang pinalo mo na ingot kamu maraha maranggi isodok ka mangudamu aha namot tari baga tarohamu pasahat kamu tuak ka manguda aka inak tuan hahamu na tubunya pembona jakana tina mertua amu sina mertulu dohok si payobat bercapuran potrohanami boy hamu dapot
nasi amina tong lapak ni kau mati tukul tong tua di robian wari na bangun yak kasih pikiran doh yak kapal tayenan tong ni mah tanami asa tolak kemasong kata ini tua asa tunggu hari-hari di pertukuan ni uta di hamuna talu na tahat tu hamuna nama marang di tumbuh hona nomor sah mamu doh baru nomor tua batu tua sabitang naro manis mata pun nasamorok dilok mutur batua di budi ni lain namion mau bima di pokarna tumbuh hona matu baru dengan nama sahat tu nasal batu tu atas sah matu capek kepada kami hata naudi sah mamu horas jada sah mamu jadi naik pemakar musim kami nunga disok kami masih dari atas kata doh perbainan nauri nadenggan nasa pergiusan narok pergiusan di semar popo asal siat jil waktu muda-muda lau tidak muda ditopak bahan namang diambil godang muda-muda aduh muma godang topak komang untuk baik dia maju tu donok namat tanah mertua di bata masuk kami saluh na mobil kami na di perjusan on dohok yanak kan ya perjusan nuaing anggiat naulo gabi naulo hora kami na seperti perjusan mobil pokara ni na cucon baik mangang kami gotong mangadia ti ata hadiah kami tong kecil kami marodap tu na tua na tidak baik nama amin
di pehitamu do tutu tawon pasangan pan di nama notor raja di perbijat dan arong di negeri Cimaropopo jaga rohani di dalam kamu bopi di begasak kabuk ni rohamu alai mot dohamu di poda di natura tua toho dohamu parumai di jala toho parumah gorga peparan yang nabisu jala pinok pari raja namora marbunga-bunga do tangan nami di baik kamu lak do rohanan di jala pembena mulai anggiat ma tudala tudai tudala tudulu dala namuna tuarina mangiul hidur napinamu gabena diulamuna orang tamu diakka perdadanan mangomo mahamu diakka nama tidak atau hono nanya sok katanya dua-dua dia tinahu matutu tibaho binai mai kitalean bahoras mahami raja bius nama jalo orang tamu bonatu nama ngalea lima sama lima tidak hono nani asal nuai pemak permucik kami nunggang masih gabiak kami raja di perguruan dohot satu huto sahat nagong ngomonan tutu nauluyi anggiat dapat dihami nafurat tanah orang ini mati rangkongan dia dihami saluhuna nangsa perguruan narong singar popon debatama nama napai patutuna masih gonggong matok terkenami baik mamang dihami godang kicil-cil pasada nama mah dohot sebab tanah